MLA election kachedan dun Japan ASDC asong penta bang phuamen pangdak pontang lo. JI Qatar pen Suren Kramsa tum APHL sia song pen Assembly election kachapati dun Japan amen chithap dun tanglo. Truck arum scooty luchok dimalong amat bang hinia pran kedang. Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longek ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhela Dipu. Kardong pini prime time berta long pen nili sami jirbon kilingpi non arjuik tha bertang ton pen. ASDC asong penta jakong chepharang ponsi noni phong MLA kilika hut kachedan dun Japan Dipu pen Hemsing tiso Hauraghat pen Chandrakanta terang Bokajan pen Rajendra rong pila pen baithalang so pen sarsinging lenga tumaphan song pen amen pangdak ponlo. MLA election a parman kapre ratcharia song tu methang song pen kachutoi dunabang phubang phiat tumamen kapangdak pona son thotsi ASDC song hin penta amen pangdak ponlo hemprega parman ihudisi kangtangkring ASDC ratcharia song pini methang sa hemalong phirang ke mai phaponsi ASDC pen kachutoi dun mate kapar jab dunjia bang phu tumamen pangdak ponlo lake Dipu LAC pen Hemsing tiso Hauraghat LAC pen Chandrakanta terang Bokajan LAC pen Rajendra Rongpi lepen baithalang so LAC pen sarsinging lenga tumhendo. Halapu Hauraghat LAC pen kithur don jiabangpu Chandrakanta terang phirang ke thengnu kaning jia tengke nili tumake mang chunche tik kachesong ponje phansi nona diu MLA kilika hutsetame nili tumche dandon ko. Kedam tang Congress kachare hutlepen non BJP sarkar kachari boma por hut anta aduye hoy akisun lu kachari ana thuap kisun se kachala ana thuap kisung lepen risoi jang tum vorenga varsai kelong le kisung pendanglo pinangara kisung pajok konthek theder lo pusi ningjepo রাইজে এই পরিবর্তন বিচারে বিগত কংগ্রেস আর বিজেপির যে নেতৃত্বাধীন সরকার এই সেন্টারেই হোক ষ্টেটেই হোক বা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলেই হোক সকলো দিশত এই বিফলতা হৈছে আজি আপোনালোকে গম পাইছে আজি বৰ্ডাৰ ইস্যুকে ধৰি বৰ্ডাৰ যিবিলাক সমস্যা আছে এই সমস্যা এতিয়ালৈকে সমাধান কৰিব পৰা নাই আৰু লগতে এই মেঘালয়ৰ বৰ্ডাৰ বুলিয়ে কওক নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ বুলিয়ে কওক ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ আৰু লগতে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰসমূহো এতিয়ালৈকে মীমাংসা কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ লগতে শৈক্ষিক দিশত আজি বিফলতা হৈছে আজি নতুন যি শিক্ষানীতি আহিছে এই নীতিৰ যোগেদি পাহাৰীয়া ৰাইজৰ বা দুখীয়া ৰাইজৰ কিমান লাভান্বিত হ'ব এইটো এটা সন্দেহজনক যিটো এটা ইস্যু হিচাপে আমি লৈ যাম সেইটো বিফল হৈছে BJP phan kaparam ponvek je phan nilitum raijor daw AJP lepen LDP pen pajopo pon loputa terang asang ho ningjepon jongpon me kedam tang ASDC kachari kang tangkring hut Hemsing tiso alang like MLA lo Chandrakanta terang ta MLA lo lepen Rajendra rongpi alang lita EM lo lasinona dihu alang lituma phan rat ko antong ningkache the lepen RD ki PG lo ne lake mo election ang thek kapaklang anisi thedon longpo News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longek ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhela Dipu. Nangkele ji Assam Assembly kili kachapati dun Japan APHL sia song pen Dipu LAC long JI Qatar pen Hauraghat LAC pen Suren Kramsa tumsi kachedan dun Japan amen chethap tun tanglo.
All Party Hills Leaders Conference Ratcharia Songtum Nankeleji Assam Assembly Election Hut Dipu LAC pen Jai Kathar pen Hauraghat LAC pen Suren Kramsa tumsi Kaprek Ratcharia Songtum along Kachidan dun Japan Pini Karbiang long Deputy Commissioner Asahem along Amen Chethabdun Edlo. APHL CMI Phu Jai Kathar Kaning Pona Tenke Pining Assembly Election Kachipati Dun Japan Amen Kachethabduna Tenke Chok Popusi Phirankia Tumapan Chethanpo Pini Dipu LA constituency upon Nelly Metang Jai Kathar si nomination submit Tanglo Pini Lapenke nomination ta Choklo Uson si Nitum Arjulong Lapenke Suren Kramsa Bangke Hauragat constituency pensi Hawar Kehat constituency pensi alangli nomination APHLC candidate pensi summit tanglo nilitum jokta chini harukri serkebra pokebra isien ningkan karbiatum bang haru amuluk angbong bang trok ner kep du lapen tribal ke doan atum pangrumpet men bang haru angbong bang trok sir kebra trok do sita itum asam arlo dodun aban ama non ke itum karbiatum harong bong pen pli kebra pli nang sun etle ituma apai Lapusona Porahut APHL CMI Phu Kaning Pon Thua Tenke Bokachan LAC penke nonamat Amen Kapangdak Vekke Avelan Bonta nonamat ke Klang Dongke APHLC Legal Cell Akong Chunbang Samson Teronsi Bokachan LAC pen Assam Assembly Election Kachipati Dun Japan Amen Chethabdun Pupusi Pachinipon Lasontak Taxi Botat Langsu LAC penke Bikrom Hanse se Chedandun Puputa Pachinipon tu nitum finalize elang sita Samson Teron alangli LLB ke pas abang alangli nilitum APHLC along legal cell as secretary alang si lisi nomination ke pidunji alam du lapen votat langso abang ke Bikrom Hanse alang lisi nomination APHLC pen ke pidunji alam rong kado weta lo poisa ke long an ke chulong yapan ahem ke chikim long yapan kheti ke claim long pe me yapan ar phek ke jor long pe me yapan kil ke kana hok heden a business ka pe claim long yapan sineli tu me claim po lapen autonomous state lake ilitum constitutional long se itum han a right nang pitang lo lake long vek nang akola long lera asama long dodun bom la te itunge mikir okora po lapen kachini neta akeli thupik po lapen ilitum jong signon 44% kan lo haro No Nepong Assembly Election Hut APHL Sia Song Jongsi Haidun Det Pulute Jasimet Sai ke den ke cheng ponji lake autonomous state cha kong ko anma ke do ke claim ponji asona mong ke do anke claim pon vek popusi APHL Sia Mai Phu Jai Kathar hin pen Karbiang long rat tumaphan Pachinipon Roshan Hansi report Karbiang Long Live. Nangletum hithi ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak long ekji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Siluni janalong ihuma traga room scooty ki luchoga hut amme ki thura hirkang tang pena jok adima long amat scooty long kachar thanga tum apran ke damla pen scooty pen attracta me ki chu. Borpathar Police Station ang Siloni Jan pen BOC adak pini arni kang sa porphai ke thomra chiti malong ihum ke dam boy AS01 LC 2466 LP truck room men ihuma scooty kiludam chogajok ahir kang tang rak ami ki thura hut dimalong amat scooty along kachar thang ponatum aprandam joilo.
apran ke dam joy tumke boloram gwali pen durga bhadur rengmai la pen alang le tum bang hinita sardoka intia rong asor pusi tang thekpon lasolam ke phobut men ke thek dunlong arara tumsi police pen fire brigade agari aphan birtalosi me pame ponlo la pen bang hini ki tier pumta police atum pumsi dipu medical college postmortem aphan toile hala putra katewara bang pen handyman atum oversight ke mechu nc dimalong pen kat at puta raratum pachini bokajan pen anant terang la pen lang chiting pen subhas terang karbiang long life tangte pini prime time birta ke la pon se kang toniklo do me thak me kardom